Kani gade kapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Katanat water resources jong ka sarkar jalla, henne kasi ka sipaw tarik unailar. Kalabo ya kathong, ban sina pendap no ya barok ki check dam, ban ring syaki jakarep jong ka snong lengkoi, ka bahak bapo ka East Castles District. Kani ka jingkular jong Chief Engineer Katanat Water Resources kalong hadien baka Kasi Students Union lengkoi circle kalabot dien ya kani ka kam. Hadien ka jingle jurep dangshen ya ka jingsna ya ki check dam jong kani katanat. Ha ka snong lengkoi na ka banta ban ring syaki pentor ka ba bat chi south li ki kentot snong ki badan ha ka snong lengkoi ka bahak bapo ka mauplang constituency. Ka jing hier jurep ya ki artli ki check dam kalong hadien baka seng kelalam baka jing pentrei kala susak teng nadu benai leber jong snam arjar khatnyo. Hadin bang ya depan jurip ya pok sat support feel te kemot ba wi bagi kam ki kamlong sukses kan nama tang pa line 4 point lu ke jika te an pa istu sa ba supply siki ta ka ba le 4 ton dak tang kawai ru tang ta ka taw ko long ba isa hab ban wan ban ke du yo si nang ba nak le us ru kan chimke ba wong ba lak nuk hau disembak pada Januari pemtahi pendap nak ini sudah balik ya kah sudah balik ya declare ya tu ka completion te ingin sepelong ya ka joint inspection nak liang jong ka office ban nak liang jong i ting balang angkat bat ki nong song snong mo nong ilam snong te hadien bangila biang hang ta te ingin sasya bakin declare bakan di ka project kalau ada ka completion ka project te ladang idang syam baka dan jing deko te ngimpat syak ban declare te ha ka joint inspection jengi kan long ba i ladang isyam bang dang don jing duna ta kamut uhaban pen biang yang jing duna tidak kelak biang ha ka hadien bangila le ka joint inspection tingin sa syak ya ka dipadan bang declare yang nika completion yang nika project te ka basultanat kalong ba nak liang jong CE ulak kular wang ba ulak pan po dak menu habnai Januari ngin pendap yang dikekam. Tengi itu terus kita ngilai syak ngilai up. Tengi kerpat nang lang pajba kamtam binong rep ngin up hadu benai Januari. Tilada benai Januari melak men pendap tengi saya perkat pada kumai kai begelenti benginya tak kumai begelenti.